chibai ule voin mai ni som pathum ninga ni jing lam Myanmar ram sang sanga mipui sarkar na pong chu tu sipai council du lo na kong zo a anlan tir dan sang te lo thlir masale ta ila tahan kalimyo lama chuan tukin jing khan munli a kong zo le ani a boina har sanna om lovin lotling taka zo fel ani chuti rualin kalimyo kong puya sipai zirtir na education system du lo na lan tirin kong pui chan ve a lekha tar ani halkha kho a chuan sipai lamin anman nuwa anti hlum tak putler ling le pukham boy te sunna le sipai chunga anlung oilo na lan tirin mun then khata kong zo na nai ani pagori zon lama chuan thalai polin sipai du lo na lan tir nan lekha thujiak chi sang sang kengin an lan tir Mandalay region PG Tagun township a ve thung chuan HSS number 27 a school no pangle generation Z te in kopin veng chunga sipai du lo na le NUG National Unity Government thlopna anlan tirani Pau myo ne Pau township a chuan two wheeler manga kongzo na nai ani ve thunga mun sang sanga aruka kongzo kual ani a chutiang bokin Kachin state Phakan township Saing town sai mukhu a po two wheeler mang boka kongzo ani tahan kalimyo boruak ala thazel kale kabo tahan le achevel tlangmi omna khotina boru kharsa em om san lo tuk tina an pan khomna tahan bazar le acheve ala pangai zela voin meni som pathum sundar som pahni vel khan kalimyo kong puya sipai sarkar na du lo na lan tir nan mi puin kongzo huai hotle ania anuwa sipai te nanon umzui ani Mizoram atanga tahan hote film khuratul Myanmar boina awanga tahan le achevel atanga Mizoram zin le poimo akalte ron ho an omnual to a COVID-19 ri chungchanga film khuratul hle mai tahan kho chunga omte mai baka Mizoram atanga ron ho te hi film khurle zual atula anon ho limin wakchuk mai lo se ina in khung dawin boru ngai chang thei se that thut tahan mizo thalai pol chuan thu chu asiam tahialani halkha sipai man pukham boya thi thu nimin tlai khan achung te hriat tir ani meini kwa jinglamdar kwa vela Chin state halkha ko puya military council ten pukham boya thi thu nizan khan sipai lamin achung te an hriat tir chau ti hriat ani pukham boya hi thangjang khu atanga halkha tloa kaljok ani thu tual chungmi te chuan nizan khan sipai lamin pastor pakhat chu phone a bia in putler lenga thi nu loka ani po athi thu le an pahnia hal ani thu anon hriat tir ani hi thangjang khuwa atanga local satli ania anu chu heta a oma halkha kong thuam pui paruk bula a oma sipai vaivak an om deuh reng awangin mipui lampo khohar inakal an hlau theu vek ani ti in asoi sipai lam chanchin bu in New Light of Myanmar alien ero chuan rin hlela an mi man pahni hi putler lenga thisen sang awanga athi nu loka pakhat jok pukham boya chu chuap vung awangin aboral zui ve ngalani ti in atar lang ani an chung te chuan hetianga poisoi lo mana ti hlum an ni zui mai baka an rong thlenga an halral sak awangin sipai thil ti dan chu an hria thiam theilo thu le ril runa taka an om thu an soi ani tuna chuan Myanmar khopui ber nepido a thian dun sipai tlan chuak te thu soi lo ngai thla ila Myanmar sipai sarkar in nga na mun pui ber nepido khopuya sipai private number ta 515027 momin thun le private number ta 515206 phiwe ute thian dun chu April di som thum sang ni le som ni pakhat khan tlan chuakin Sun State marlama tluang takin an thleng to a miomin thuna kumsom limi chu Sian Burma ni in phiwe u ero chu sian ni mi ani a an thian dun hian sipai hmuna kumnga an om to ani sipai miomin thuna chuan RFA zona changin thil om dan soi thiam harsa ati a sipai sarkar na anlak atang khan sipai ti dan hi kan du lo bur ani ati sipai ho thil ti dan le ka hmu dan hriat dan atang hian alung chiat thla ka katuar dam thei thlot lo
arai po le an chenun rong ting mai sia ka omrei thaingang don lo ti ka hriat awangin tlan chua dan ka zong ringot mai ani ati ka tlan chua to nuwa CDM a lutin kan mi le sa te nen kan in finta a thaipaling ko in sipai sarkar hi kan do don ani sipai hmuna ko omlai chuan internet man thai ani box si lawa pon chua an khap bur si a engma chin chang ka hrelei thei si lo ne pi ro khapui chunga chuan internet an mang thei box si a atira chuan thiante zara kan mang thei lok na in a hnuwa chuan bengong kan ni zuita ani kan thiante po sipai ho chet na an hriat awangin tlan chua chak viau ma se an tlan chok thei si lo chu ba ka nupui fanau tenen an ni box si a boi thla khop mai tlan chua du thanem viau ma sela akhir box si a an tang khang ta ani ber mai phiwe u ero chu Kachin state mo kang khopuya sailian ani a sipai hmuna an omlai chuan midle beng ka thlenga an khuwa krip kha ani a adin hun soina a chuan sipai che dan arap thlakin anun rong ema kathi senin angam ngang lawani ramtan ti in sipai pension thlenga tho kan erte na in solna nei lo an tha kan mu atang hian tha kan ti hlol lo ani ral thom keng ve ve in do kan ni lawa ral thom keng lo an han ka phlum hia mi amai thin hi chu kan tua dam thaingang lawani alim chona chuan zandar khat atanga jinglamdar ko thleng internet an khar thin khan tlemin kan la en thaya chumi hnuwa wifi and off le box si chumi hnuwa chuan chanchin engma kan se theilo ani taber mai thian te le chung te kan phone ringot ta thina a ha thla khop mai chuta kan hriat chun then khat chu general min au hnain le a thui hruai ten ho sak to ziate a fanu mingin hospital anai thu le achung khat leina ten company le sum don na lian tham an nei thu te kan hrezui zela thlakata cheng noi somnga hlo atang chuan thil thai ani lo hrim ni e tuna kanun tlan chu chan chu CDF thopin chanlak kan tumbera kan chu alima kan ril rupo ani nge engwanga tlan chu nge kan ti chuan tlan chu kan tumna hi rei to April thalai holvel atang khan kan tum to na a sipai chu kan hriat angin sum khol kan nei san lawa thlalo ring kan ni a kongsen so alo toolbox si nen thlalo kan lak zo rualin ka baikin katlan chuak nga lani hetia ka chipui te nen athuma al aiza a kan om thai hi kalom tak zeta tuna chuan in thale man a om to lawa mi puikara zalen takin ko om thai ta hi athamon thlak le ani ti in nepiro khopuya sipai tlan chuak miomi thuna le phiwe u te chuan RFA an shil ani chanchin dang lawngai thale ila arakan army AA le thuna ina latu sipai council te inkana awangin paledwa khuale sami khu aral tlante chenna inte chu ahluin a chhle to a furwa thui homa sa a sak that ani lo chuan har sanna na satak an to thai thu ral tlante tan pui tu pol people hope director uzolin ang chuan asoi tunari chuan sarkar tan po ti sak thai lo tuk ani a engro man na nge an nei chu ka hello pol dang NGO INGO te han saktir turin biak po thai an ni silawa a boi thla khop mai an mania han satur po in mau leina tur sum an nei lawa ram hnoya han la tur la in ral tlan an ni angin har sanna a oma tuna chuan an in te chu a seti ti deuh tho vek to a kumin fur ru atlak vai zongin engamotia kan ti lo chuan har sanana satak an tok nge yang February ni khata sipain ram thunaina anlak nu paledwa township chunga ral tlan te chuan thunaina la tu sipai council lam atanga tanpuina andon lo ba ka sarkar lam ni lo poldang te pon tunlai Myanmar politics din mun awangin tunma angin tanpuina an pathai mumal to lo ani sami kho chunga ratlan omna panga omin chung ko zariat vel an omba ka ratlan mi pui somthum vel an ombok ani ratlan mi puite World Food Program WFP atangin bu fai tel le chi thlatin tanpuina dong thin ma se har sana lama in enkol na ero an tlasam hle ti uzolin ang chuan asoya paledwa kho chunga ral tlanna IDP camp te chu mau in le temporary sakchen na ani hloma kum khat nuwa chuan siam that ngai tam tak awm thu paledwa township ral tlan tan pui tu pola uzani chuan asoi tuna in ho hi nikum furlaya sakni in aban bang chuat zongjong hi mau manga sakvek ani a
achung ero rang va man ni ma se mau hi chuan kum khat bak adai tak tak lova an omna lama an kir le don ani lo chuan an chen na in hi siam that chu angai ani chu ba ka ral tlan te chuan bu fai tel le chi chia tan puina an donga thil dang engma an don lo awangin eile in lama har sanna an to thu uzani chuan heti hian asoi an har sanna ber pakhat chu chome lei turin keini ral tlan te tan chom dolna engma kan dong bok si lova chu wangin chome thingfak lei turin har sanna an to khloma ram hnuaya la zalen takin an zong thai si lova thing leite po an mamo ani paletwa kho chunga ral tlan kem som chung ko sang kha chuang omin mipui sanga vel an cheng boka thamasa april nili tlai lama thlipui tle awangin paletwa kho chunga ral tlan te chen na in zali vel zet chu thlile ro in ati chia ani khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu adia ngai thatu zong zong te in zawai chung alom thu kan soya pon sole ti dik lo omani chuan comment lama bin share tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule